bergoyang. Domba timali mana? Domba tipali mana? Ciwidey. Kelas naon, Nak? Kelas B. Bobot sabaraha? Penep-penep nih dari Ciwidey. Banyak ya ini Bapak Presiden. Mundur ya, mundur. Soknya kasih mundur. Mundur. Bagus kehidupan saya. Domba tipali mana, Kang? Curug Sinulang, Ciring Sitilang, Garut kan ya? Cicalengka, Oh, ke Bandung ya. Kelas A, kelas B. Bagus sekali ya. Bobot sabaraha? Genep 5. PDP naon? PDP Muda Perkasa. Muda Perkasa. Domba kelas naon Pak yuk? Kelas B. Oh, kelas D. Kelas D. Barisan Raja Domba Garut.